بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين بفلول على طولن بكيسون النيمو دان على كلا ريامو بنيار محمد أن على دمبا يعني مالو بألدان لا نسي نيوتو نلا ما يدوماندين نيولا ما يدوماندين بنا يمين فلا عليه على دي أن ينفني القرآن وكون لكو إن هذا القرآن نين القرآن قلتكو يهدي أكمول كندا للتي كتقول كان هي أحسن ميا لنك ولن تكون مميبت ويبشر المؤمنين أكلمان يامل لسيوان الذين يعملون الصالحات منك كوني مالك أن لهم أجرا كبيرا كجول بيميا لنك أورت باك وتنياتر القرآن من ينتي ngamin jenna molla karola alqur'ano te jama kandala no kana kukan alqur'ano kam molu kilimin kan mone yatinna katu alqur'ano kamim fo ibika moyi alqur'ano kamim fo ibika moyi alqur'ano mu alala letaroti ay min di kila nyimala ko aya futandi dunya molu mu mebe kan kila nyima man dunia mol mumi bela kango moy amu arabolti alaba di ala nin arabu kawla ando abedi amala moli nin arabu kawla ba dunia mol mumi be manki arabol ala don ko manjer ka foko mo be funti koy kata londo le ni nin min se ke dina kuti wala londi wolonditi bar mo dan tan ye woli kono woli eta ni woli karamo ke isina ila molu konindi waya tinna nyinka tan toliye no to siya bati man fanke mandin koti alale yanke mandin koti adiyata ti alale ayin suwandi kanke mandin koti amanke na baraka kanti wala na barakanta ya kanti man si doya katu si ma fanke siti alale siol beke sioti wote yefang bunya nyamin si dolu fanam bunya wonyama kane fanje ko itele cikata siol mumebede bari ale nin ay letaro nin kila nyima ale alqur'ano di ala kaya futandi molla wa alqur'ano nin asite la futandi la molla nin ifamala kamala wayatinna ngaje kontolla mol misilme asiyate kono misilme warte kono ba andunna molu minnu ka karanno nin tubabu haraf wala siyata karambun kono karamala karola molti minnu ka karan nin arabu haraf wala minni tuwabu harafolu karan woli tuwabu harafol min kara yebe faham nole bar minni arabu harafol karan dolle faham dol me faham no alqur'anu dun nata bele woyatinna nata alqur'anu yin ka safe arabu kan be safe nyam wo be larin je ko alqur'anu famu nata mun wonyanta karan na nyamin nin tuwabu harafol latin harafol la nga safe ni wala amunta ko ni be soro karanna iba karanya jela be saferin arabu kan kamala ko alquran ko nyami sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada katafu suru labamatu ibe o jela saferin bar nyin koto mumini nyin karanya nata safenin latin alphabet lat meno wolam tuwa harafol nata safal wala koto minti mo niya tara yetu abu karango kele ikatu abu karan keno akata angalete faranso portugais spagnolo mo nega keno woto nganyen safe nyamin isa karan nole sila nyendin krato min be saferin arabu kamala yewo gele ito karan no bar silan iba karanya jela nin tuwabu harafol lale isa karan nole silan wo duma la fana nata min laye afasaro mumin di ba alqur'anu nata pour ka fasarle ka fo mole minum alqur'anu ti qur'anu man na pura ka karamo da mat bara pura ka fasaro ti ni yin ayo lamay inna hadha alqur'an yin alqur'anu yahdi lillati hi aqwam akam molu kanda kata kula kam min mukutilin de wati qur'ana karanna wata nyanda fahamulo kala fenna alqur'anu kamol kanda minka bannin qur'ana karanna man alon qur'anu kamen fo alqur'anu kay ikilmen kay ta kala no wayatinna nata kataka nyin alqur'anu betu ka safe nin tuwabu harafol la akaranya
kanamuru afasaro maninga kamala ka ke duma yenyi mingi safirin akaranyalo modi santo alquran fambe safirin santo tema kunnan ko wala mo o karanyati duma min bay je wala mo afasarinya maninga kamala silan ado ko enta wati jannela ala na tande masila ko yin timata abe dinkrami do sani abe print dula pour ka print ka tubo ka kitabo ka jengene dunia kon ka jengene mo maninga kam mo ise ni qur'an faham nole adisa karanya fanan nole sira nyin print dula min alquran tata je india nyantale nga jo alquran na molla karole ka foy ko alquran buka jo ko dibe ka kunto itoli ya je wala nyama barhani alquran be safirin kayto bala alon ko ya print dami na fulu tiole ya na fulu bonde ako ya print ate jo ate akesadati kabo me ko sadaka tun jariya ya kesadati ata bar print la woli ya woli jole nyimun tol fa ngale tati silam mo man ta ke la nye qur'ano biri nga solo kana fo be bimin kono mo ma ke nye mfango nga ken num fango ye itemi alon ko ye kitabo isa karan ken no ning latin alphabetol la imu tikalati wo imu ministalati wo imu miwo minnati wo ika wo karan yami silo available purina alqur'ano karan go nyama annun sile ba lonnal alqur'ano kamim fo ning ifama la kamal woto alim be ngam bulo la nyokan nganyim fem ko ta ngajo alqur'ano printa dunia kono alabika printila jode min lafita qur'ano janjang wala ka printila jo woto alim be ngam bulo la nyokan nganyim jo mbe nyin ye go foni la ele mba ala adreso itandila la jang momo semin no yake ye pour nyin alqur'ano printi ay bang jannin sunkaro kama wala jannin sunkaro lokum folo kabang ay dum momo bulu mbere dal na dorum fu alquran onata min kamma mbese ke bul lalat ye nga futandi no molu kan kila nyima nyinna foko momo niya tara yesilo itandi molla mi ya longo kaira silo lomo barajo katare iye barajo katare wo molu fana ye barajo min so ita manan ko sifa so ye abe ko ka barajo fula so ye woto nenyin alquran ta ye la kodo ke akundo fo ya print alon ko jannim faw wo barajo be taral la riyel amanta di lan defa wala ka ko te fa kodo be daventer burani bari abilala nyin kam alquran le se print aseto ay fata mo me bela na kenolo nyin timbe mo kana mo batu pour anake ye mo man ta kala nye woto ni ila fita ila kamu ye alqur'ano mai ala ite siti ye yin kodo yin ye mi o min no ye ya ke ye fo alqur'ano so futela inshallah hani alqur'ana kene printi ye wala fulal printi ye o ye mi o min no ye don abe mo ye kayro leti andon abe alqur'ano futandila nko kam fola wala manin ka kam fola le be dunia dawda niya tara ika latin haraful karanno nyinno mo albadi masidi ali yanim bal kontonna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.